إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إيجاب في دار قاقول من إنفهم واحد كافاني كتاب التوحيد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان كربا فبار ونبابه من الشرك الاستعادة بغير الله. الشرك عمل توترين هم كمك أي الاستعادة بغير الله. الاستعادة بغير الله الله سبحانه وتعالى في واهم فراتكم استعادة كرمتهم فراتكم ركاتركم حماية هودو فوق مؤلف كنا فاني موضوعها ما قولون مري باب ميك بايك مفتوك باي نسخاتوغا مي بابوغا نمبرز جسوا فنن اگمانه کی kuriye baba hama guligen warak gang e bawate ke wahaka dakin babu gas dekei fawan egot mi babu ka bayan kora foni tere wana babu min ash-shirki an yastaghitha bighayri Allah aw yad'u ghayrahu. shirku ke tereng himene kamekei an yastaghitha bighayri Allah Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ahim faratakum واجد اهم فراتك نصرا مددت او يدعو غيره نوت الله سبحانه وتعالى في اهم فراتك الدعاء كر اهم فراتك الدعاء دنو اي شركو عمل توترين همene كمك ميتانغا مؤلف رحمه الله بيان كراب مي وني كوري غاغم دني ركعاتريكن اهم فراتك هودو ميتانغا بيان كربني الله سبحانه وتعالى في واهم فراتك النصراي مدداي اهي تريكم استغاثك ميتانغا اغون من دنيوي گتم ميسميهن فراتون بايكالا مدا اهي تريكم ابيدن اي انسانون مادي گتم كروي باوتو كنتت ميه كارچ گندين بونيدا انما الله سبحانه وتعالى ذات فلا خاص كريفا kankan makhluqun ge faratun edun ei uddegen wa kamen agoma doctor e gatha devidan baye jejja ei maddi gotun farwa kuran amur kuraw fafat enames doctor ke vesmi ke shifa e nodeve shifa ei Allah subhanahu wa taala devwach agol men hifani sababek ehma evves faratak Allah subhanahu wa taala fi ehen evves faratak shifa ayan edun نوت شفاء ايهم فراتكم دبيچكم قبول كرون اي فراتك اي فراتن الله سبحانه وتعالى يكو باوري كرون اهم ميباوتو اي تريكن اي بسالگا هدوگن واكمن اگون میں مادی گوتو میہ کیا رہی ترکم ایدونس امیہ کے کم کدوینس اللہ سبحانہ وتعالی گزن فلا ایوس کمک ایوس انسان کا ایک ذات کا ملکو گنو وریا کا ملکو گمنی اللہ سبحانہ وتعالی ميتانغا مي بابو شرحها بدال فاني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بس فلق الناف مدال وني الاستغاثه هي طلب الغوث الاستغاثه مانكي الغوث هي طريقه مددن ادمه وهو ازاله الشده اي تما جيفا مصيباتكم سلام قدبم ادي دنو قال استنصار نصر لبم دنم فتح ಹಂಗುರಾಮಗ ಮೈದಾನೆಗ್ಗ ನಸ್ರು ಹೋದ ಮಟ್ಟಕ ಆಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಫರಾತಕ ದನ್ನವ ಆಹರ್ಮೆ ನಸ್ರು ದೆವ್ವಾಂದೆ ಫರಾತಕ ವಾಗ ei wage ಫರಾತಕ ಅತುಗಾವಾ ಕಮೆಕ್ಕಮ ei marufa mi ekkamugavis jinni ekkamugavis adi gahekkamugavis kommeche ekkamugavis nasra waga jeifawa gilamverikakum salamek koddew mattaka ede edun ei alukame ei Allah subhanahu wa taala fiwa ehm faratek gato ekan edun ei hoddaka menun ei shirku amal to terim wakam
ilmur bidalwani al-istighathatu al-farqu bayna al-istighathati wad-du'a du'a kurma istighatha kurma ei tafatu eggotakun tafatu aneggotakun dekamugaves dannawani bidal al-istighathatu la takunu illa min al-makrub istighatha wani tima jifa musibatakun salama koddew mattaka tima jifa wa gilamberikamakun salama koddew mattaka dannawa dennaw mekeni al-istighatha wad-du'a a'ammu min al-istighatha du'a ei istighatha evor ma ammage mach ege mane ki istighatha kis du'a ek ehne mes komme du'a ki istighatha ennone komme istighatha ki du'a ek ekam komme du'a ki istighatha ennone me du'a ei ammage mach ege mane ki du'a ge terega himenene nasra mazdan edum bes du'a ge terega himenene tima jifa gilamveri kon salama kurum sadi heokam devun edum bes horiya kam du'a ge terega hime em du'a ei mi horiha maanen himene kame istighatha ei du'a evre hani maanek ga beenun korwe lafz kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala agumennam du'a dennum istighatha kurum madadan edum nasra waaggan edum ei hameken allah subhanahu wa ta'ala ga hadratu anna kamekkam gadi ein evs kamen algon men ekalang evs makhluqa ka furula la ke nuwana kan kit qur'an ga bayan kura adiketa mushrikun allah subhanahu wa ta'ala fewa emihun edanno mun gendevi faratan ei e farata ke ebamihun kuri alukon kamuga kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala wahi kura du'a ge tere ge ilmaren baswa du'a magan debek ei du'a ibada wa du'a masala alukamuge du'a adi masala ane kamek koddevvato dennomuge du'a mi debawata kiwes ami alukamuge usulum balafiyam kamek koddevvato dennomuge du'a eves alukam adi du'a ibadatuge maanaga sida alukamuge gotu miha faahfus sawata nuni mihage hituge edunta efarataka dannawa dennomuge eves alukam emima alukamuge usulum visnafiya shirukuge terega algon mem visnakamuge wanama shirukuge amarto teren kobato shirukuge visnakamuge wanama ibada e hadis gaso ad-du'a wa hiya al-ibada du'a e alukamak me riwayatu ad-du'a wa mukhul ibada du'a e alukamuge bole algon me kura huriha alukamuge smagando chigi du'a allah dannawa dennawa algon hituge edunti ehma komme baawate ke du'a den nevis du'a ibada e bunnyas du'a masala e bunnyas te baawate kiwis alukam ge terega himene kankan en ebes kamek allah subhanahu wa ta'ala fewa en ebes farataka frolalun ei hoddo egen wana kamenno ibn taymiyyah rahimahullah mi masala ge nurakka terkam bayan kora vidal fawani فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام ما النبي صلى الله عليه وسلم حياة پڑھا اسلام دین نسبت بھی بائمی ہوں اسلام دینم بیروے ایک معنی کہ دینو کا عقیدہ فشورہ دینم بیروے ابامی ہوں گسوا بھی ہندوگا ایک نرکہ تیرکم فاو زمانہ اس بوڑوے گندانے کم گواہ کما النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرا دار فلیعلم ان المنتسب الى الاسلام والسنة في هذه الازمان می زمانو گئے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ زمانو ودار ونی می زمانو کا اسلام دینا سنت نسبوا میہو اسلام دینا سنت نسبوا میہو في هذه الازمان قد يمرق ايضا من الاسلام لاسباب اسلام دینوں ابامہم بیروگن ہنگادانے صوبتا کٹا ایک معنی کہ رسول حیا پروگس بای میہم اسلام دینوں بیروفا بای میہم منافقون بای میہم مرتدس اہم بیما می زمانو گاوس اسلام دینum bayku beeruge hinge adane islam deenan sunnata nisbeva baykamuga vi names den ege sawota bayan quran furta vidawan al ghulu fi ba'd al mashayikh bay sheikhunna meduga haddufana ladiu eggotaki sheikhunna ta'rif kurum adi sheikhunga bas qabul kurum adi sheikhunga faratu madada waagga edum emihum makkon hitumuga mati korum matiwer korum gos emihun alukon kura darje mihunge visnunda emi maruma foga
emihun gaburu matiga gubbu hadaga ege waragan tawaf ko e gaburu taka naduru bune adi emihun naki Allah ga salih alun komuga wiime bune emihun ga faratun dunyawi hajat taka ukhrawi hajat taka madadan edi emveche gamane ki ay al ghulub fil mashayikh sheikhun namadu haddufan aladiu alukamu gotu ha mehmege terege himene kame ei Allah subhanahu wa ta'ala fiwa en ebbes farataka alukon kurun aluwetiwon Allah wani haram kurwa adikete islam deen Allah subhanahu wa ta'ala bawa lebi e aluweti ko mehun salame kurumattak em bima komme mihe kamuga wies rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfulu fiwa algon men e farataka ilahi wahige daraje digen kiyamanteriwan je faratek emihe kitem bodo ilmore kamuga wies nuhunna kullu yukhadhu wa yuraddu illa sahib hadha alqabr ma malik idala fadan komme miha kiwe semihe ge bahun ebba qabul kuravi ane ba raddu kurwena mi illa sahib hadha alqabr mi qabur ge sahibanuni ma nabiy sallallahu alaihi wasallam qabur fulan ishara kura vidala imam malik rahimahullah ehem bima sheikhunna meduga mihun haddufana aladiun ei umme maghfiradumuge sawbe waliyun salih wali taqwawer na meduga mihun haddufana aladiun ei mistakum maghfiradumuge saw ei algon men komme zamanaka visnalis fennane tima wakimiha ku deke lobe vejjana to wakimiha ko ei tima ge sheikh kama gabulu ko fiyam emiho kitem nubawa ke bunyas oni emiho ko e buna eti rangalunun kam gawies sheikh buna fiya isam ferige gabul kurmis sunnata khilafis qur'ana khilafis ashabe kalun usul taka khilafis sheikh buna fiya isam ferige eti emiha eti qabul kuran jif nego tolen jif baybe fulum vidala kuriga mi sufinge usul toga sufina ki warabboda emihunge iskotibe muridunna waran ihtiram kurabay emi marum foga mi tawaf kurum kantaka chemi bodak hinga fani sufinga aqida emihim bunane sheikhuge kurmatiga emihunge murid sufinge muriduge kurmatiga kademe washe hinawa miha kurmatiga mayyita konne hinawa miha kurmatiga mayyitu miha onneru ene beska nukulun tere kanu dakkan komme taka furuli sene kamuda bandun jehis kitem bara fen jehis ene bes chendubuna ema hinawa miha kurmatiga mayyita onne hen e shehun kurmatiga kadem bare muridun kurmati em ei nu algon meg mizana ke nu algon meg minganak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basful ei algon men e tabawach allah ge wahi ei algon men tabawach ya khilaf al-jiyam wakimihe ge bas algon naka lazim enwa haggo ei algon men hodayet e kommeta gota algon men hodan ulati fenifayot ehma ta'assub mane kitima qabul kora waki shakhsiyataka ta'assubum emihegge dulun haggunun echen nunikunnaana kam qabul kurun adi enum mihege dulun batil nun echen nunikunna kam qabul kurun ei haddufanalu enwan hudde en vidal wani mitanga al-ghulu fi ba'd al-mashayikh bay sheikhunna meduga mihun ghulu kur mitanga mane ki lobiga addufana ladun em makkur matir kuram gos ilahu antakum ge daraje mehna dinun ei mitanga ibn taymiyyah rahimahullah bayan kura murad efogo den misal genno afani ei eka efanu ga hayab puluga e avidigen adi khulafa rashidun zamanu feriga agumana fenifawane me furtamanna islami ummatu ge me heo garnu ge tere magfur digen die bay ali ge fana meduga bay mehun ali ge fana ki ilahi kaman hedi shi'in shi'in ge bay firqata ismaili isna ashariya ge tere bay firqata imamin mehun ge bayar firqata bay firqata ahlurin ali ge fana ki rasul ekam qabul kore ane bay mehun ali ge fana ki ilahu kam qabul kore e ge tere ge bayar khurafat vidwor ali ei ali ge fana hiniyama e hiniyama ege vidwor kama guguri adu se ekefana gulifa waichikka mengus baar khurafi aqidata shi'ingi tirega ali gfana meduga qabul kureifa ehme ei waran heo karnek ga haddu faala gossobbe ekam sawbaki kobat al ghulub ali gfanu ge lobi ga alu baytun ge lobi ga kam dawa ko mistakun haddu faana ekam astu hagigatu ga aqida ke yahudin islami ummatu ge tere vedya aqida ei aqida ga faatu gori abdullah ibn saba al yahudi ene kasu yahudi berfurun islam kam faalo ko muslimun
e mazhab ge imam ek gotu gena follow gente vidalan bal ghulub fi ali ibn abi talib adiketa ali ge faana meduga me istakun e haddu faana diun ei kuriga ummattoga mihu magfuri des kuriga zamanuga islami tarikh kurikologa me istakun magfuri des awbek balil ghulub fil masih adiketa isa alayhi salam ga ameduga me istakun haddu faana ala diu eka evan matikoram gos isa gfana ke allah darikelekam puni adi bayam mehun isa gfana ke allah subhanahu wa taala ibn laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ham kashwaran allah subhanahu wa taala masih ibn maryam ay allah ibn mehun kafaruj surah tauba ga allah taala bayan kurafoni yahudina nasara maghfirat gotu gawak وقالت اليهود عزير ابن الله يهودي بني عزير الله ذلك لك وقالت النصارى المسيح ابن الله ادي نصارى بني مسيح الله ذلك لك ذلك قولهم بافواههم اي مي دوتكم هميك نبني بهك ايه مهوريا كما كي سما الدفاع دي فكل من غلا في نبي او رجل صالح evves mihak nabi bekalaka amedu nuwata salih taqwawari mihaka ameduga haddufana ala gossi nama emege lobik waja'ala fihi naw'an min al-ilahiyyah emihe gaga evani ilahu wantakomge sifai ena kandala mane ki rasul ekkam gaves nabi ekkam gaves sadi aadaage mihekkam gaves eno mihekkam gaves midenne bi maana ga lobi ge me geduga khasa qadar ilahu antakam ge lobbe ke devene ki manek emje ki manek ene ilahu antakam ge sifen emihe kameduga qabul kurani e rasul ekkam gavis nabi ekkam gavis adi salih taqwa gari wada salih ali ilmore ekkam gavis mitanga ilmore nu gosmiya danik pawngonna mihun e named gosmiya danik misla an yaqul misalaka me bunani ya sayyidi fulan unsurni aw aghithni e aharengi sahibaye miheka mukhato komina bonani e aharengi sahibaye unsurni aw aghithni timanne nasr deshe nuni timanne waagiveri wash ena maruma foge ena meduga ifada aqida gabu kuran duniya gutta sene kaunuge khassa bharat libige waakama qabul kuran aw rizquni nuni timanne rizqu debwande dua kurani enega sayyid enega ilmuri anatene sheikh nuni ena قبول کرا وکی شخصیت کے فرات میں جگمانے کی ایمی ہے کہ دینی الہ انت کمگے صفیک او انا فی حسبک نونی تمنى کلے فدے ارم کہ حسبنا اللہ ارم نفدے نبل تمنى کلے فدے تمنى کو شیخ ہوئی تمنى فدے تمنى کو مرید ہوئی تمنى فدے نونی تمنى کو عیسی علیہ السلام ہوئی تمنى فدے evesmiye bunu fuden allah subhanahu wa taala fi hasbuna allah wa ni'mal wakeel allah arman fuden ekalange awmanna ko vejjam den iturechi benemenno itur warat benemenno wa nahwi hadhihi alaqwal mifada bahik bunafikam gawanama fa kullu hadha sharrun wa dalalun yustatabu sahibuhu mihuriha kame ibadatu huriha bahin ei nubawegen wa magfuradu moge bastake yustatabu sahibuhu ifadaim bunave miha tauba la devi egmane ki tauba uma engevi fa in taba wa illa qutil ena tauba vejjekam gawanam ena dukollene ehnnun kam gawan mena gatulu kurve ekivegen tena murtaddui allah subhanahu wa taala fiwa em farataka ilahu antakum khas sifataka ena edini emima egmane ki tafaten nete nasarain isa fanaki allah darikeleke buna isa fan alkom kuri fadain mi ummatan nisbeva adi sunnatan nisbeva bayako ehem mihaka mi ummatuge ehem mihaka midenne maanaga nasuri an goyeseg maane ki odiyama ekkala dekame defaratus kufet ene tauba la deven ene islam wajja me safaring ene gatulu kurwen fa inna allah subhanahu wa ta'ala inma arsala rusul ene am kasharun allah subhanahu wa ta'ala rasulun funubikan kashawari wa anzala al kutub adi kalang fattabba wa labwa fawani liyu'bada wahdahu la sharika lah e kalangen hameken alukam kurewmus
ekalaange ebbes farate baawari nukurmash ehme ekalaange ebbes haysiyatakum rasulan nabiyye jinnen at salih alakkam gaves ebbes haysiyatakum baawari kurun allah nusul wala yud'a ma'ahu ilahun akhar adi ekalaange fiyawa alwetiwe ehem farataka du'a nukurmattake allah subhanahu wa taala rasulun fon beenmenne ei rasulun fon wa fartam gowalani allah alakkam kurash emehum shirku fedini rasulun mevano والذين يدعون مع الله إلها آلهة أخرى مثل المسيح الله سبحانه وتعالى فيها إهم فرات إهم إله تك علوتي إهم فرات تك ميستكم علوتي إهم فرات تك الدعاء كراميهم إهم فرات تك جواميهم مثل المسيح مثالك المسيح عيسى عليه السلام الدعاء كراميهم إكليفان عليهم كان كمدنوامه والملائكة أدي ملائكتنا والأصنام أدي بدتكاي لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أميتا ورمهم نكتة فاهمكم داروني مسيح عليه السلام الدعاء كراميهم ملائكتنا الدعاء النواميهم بدتك الدعاء النواميهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق إميهم قبول نكره دنيا كائناتك ومخلوقات مفدوية تكتكمك إميهم نبني إيسا كفانك دنيا مفدويك إميهم نبني ملائكتنا كدنيا مفدويك මේ මඛලුකාත මුෆද්දේ මලායිකතුන් කමක නුබුනේ আদি බුදුතක ඇච්චි ඒ බුදුතන් ඒ කවුණු මුෆද්දේ වෙච්චිසගේ සෙමෙ නුබුනේ لم يكونوا يعتقدون انها تخلق الخلق او تنزل المطر نوت وار وسوني عيسى غفانكس නුබුනේ وار وسوني ملائكතුන් නකේ නෝනේ රසූලුන් නකේ නබියුන් නකේ නෝනේ බුදකේස් නුබුනේ او تنبت النبات هم එහෙම බිමුන් ගස් ඵලයන්ගෙන් ඔෂුන් ගස් ඵලයන්ගෙන් මිහෙදෙනී වෙස් ඊසා ගෆාන හද්දවණී කේනොත බුදුතකේ මිච්චි හද්දවණී කේන නුබුනේ මි එමින් දුආ කුරිරු වයින්න මකානෝ යබුදුනහum එන සෙමාමිහුම් එතකේ චාලුකොන් කුරණි එග්මානේ කෙමිහුම් මිච්චිසකේ ආහාරමෙන් හද්දවා උෆද්දවා ආහාර මිසුකු දෙවා එච්චසේ කියාන් ඒ නුනේ අලුකොන් කුරණි අලුකොන් කුරණ අව යබුදුන කුබූරහum නුත එමිහුම් අලුකොන් කුරි එමිහුම්ගේ කබුර තකස් අසාලිහ මිහුම් කබුර තකස් أو يعبدون صورهم نوت أمهم علىكم كوري إبebe كلونج صورتك يقولون أمهم بنولوني قرآن الله تعالى بيان كرافن أمهم جواب سورة الزمر تيمنا آياتك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا أهار من متكتشم علىكم كورني الله سبحانه وتعالى أهار منا إتكتي كتم قرآن إتشكم جواتي يعني أهار منا الله ده تريغ شفاعة تريوانه ei kommo kote ves emihunge vistumaki emihun meharati marwen gosse emvima emihunna allah wara khasa gulumen eboy em aharmen sida allah denno badaluga aharam minagani mi zamanuge yon usulun kal verimiha karmiha kar dennevima fasayan kantatawan es jumhuriya sida kamen no devennya ya nuniyam timanne ayne es jumhuriya gulumen netiyam rai sofiya gule tangole es ga arismi heggame gosmi buna timanne mikon koddesh oni eena dennaimat ei mihun vishnu ekamako allah subhanahu wa ta'ala qabul nukurwa ekalanga hadrata emihun maruma fawga algol men emihun faratum waage dek adi duniye ghurikam ga veena mes ekalanga algomna deterega meduwari kurak ragol mihok mihekar exponfan sawali walakar timanne dua koddesh ena dua kodden ekam ya tafatena maroy mogo senekar aramburani man Allah dannawade retiwan meenaka koddesh nuniyam ek badar rasida enekar awgon midanno ehma khas aqida ena meduga ilahuwantakam ge bare lipfa wakam hisam feren qabul kuren ehme yama mitanga sheikh vidala wahake ki aharmen emmen eba kiyame man nabiya sallallahu alaihi wasallam ade makka rasulukum agam phone viruga makka ga ahurna ki budan alukam kura baik ekhamako budan alukon kore agona bonnyas emihun nubune aharme mufaddwi ki budekeves aharmana waravesani budeves aharme rizqu devani budeves nubune adike emihun gaad ko suwal ko fiya wala in sa'altum man khalaqahum la yaquluna Allah wala in sa'altum man khalaqahum la yaquluna Allah kala ifana bamna suwal ko rafiya kaakudo kala mufad imran Allah ufad wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah kale ifana bamna suwal ko rafi urtaka be mufaddi kaak imran Allah ufad
ekawko emihun budu kale me ufedde budu he mana budanuna har me ufedde kam suwale kiwe mejja alukon kuran aharam me alukon me kurani Allah aharuna tere kuttan kura echite gete gete wanet ei e budu taka ki kommeves salih alekkaman emihun qabul kura mihege sura ek hadafuri budenge kommes miheg ramzu ko dechin ehme emihunna de terege emihun koramun diya kantatta emihun khudu qabul kure ei alukon kamuga emihun khudu qabul kure aharmen kure kantatta ei alukon kamuga aharmen echi aharmen ufedde ekawna risuko debba ka nuniya ware vessa kon qabul nu kobves tiwanna men koramun diya alukon ehme she vedalwani ei alukame ei koramun din alukame qur'an Allah subhanahu wa ta'ala bayan kura faniwa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa surah yunus ka asharna to bayan kura fani wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah emihum bune etaketi Allah ga hadratu ga aharmen ge shafa'at terin ek mane ke Allah ga hadratu ga aharmen ge wahak aharam midakka wahak aharam mede edunta kagen gosse kalanga hadratu ga aharam nekanga fudda dene parattege em vime etake aharam alukon kur em ei emihun ga em sheikh idalwani medu ves bayako timanna men alukamen nukurme bunnyas timanna men etekechin ilahu antakum daraja dife nuwane bunnyas kuramen edani alukant de vidalwani fab'atha Allah subhanahu wa ta'ala rusulahu tantahi an yud'a ahadun min dunihi din Allah subhanahu wa ta'ala rasulun fona mistakun galata hisabaddiya Allah rasulun fona vi ekalaange fiwa ehm farataka du'a kuru ekalaange fiwa ehm farataka alukon kuru mana kurumat ek nimme umattak la du'a ibada alukamge du'a ekkamgavis wala du'a istighatha adi waage edumuge nasur edumuge du'a ekkamgavis huriya bawateke du'a ekalaange non ehm farataka mihun dannu mude dennew නියමක ගෙන්නව මට්ටකේ රසූලුන් ෆොනුවි එහෙම් වීම මිස්තක මග්ෆුරතික හිඟාදානේ එම්මෙ නුරක්කාතරේ සවබ එයි අලතකුන්නා සාලිහ අලුන්නා මෙතුග මිස්තක හිතුග වන්න ලෝභයක මිස්තකුන් හද්දු ෆානාලාදී ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ විදාලා ෆවනි ශිර්කුගේ බෑතාවු තෙරේක බයන් කරා ෆවනි තලබුල් හවායිජ් හාජාත මිස්තකුන් ගාතුන්ගෙට من الموتى معروفة ميهن قاتو والاستغاثة بهم والتوجه إليهم أدي ميهن قاتو ما دن إدما ميهن فرات الديو إجمانا إكي ألقون كورين دنبيهن ميهك مصيبات الجهجام بودو كم الجهجام وقتون ألقون من هيتا مدني كم اسميه قبرك كم اس ولي وري كون رحك إمما ميها إم لوبيوا فراغ إم بودن حماية ركاتر كن دين فراغ أي مصيبة جه وقتون كهيك إم بودن إذا فرات em agumonna musibate je komme faaro ko agumma hiv waki miheka dimala waki me salih walage kabura dimala danyege mane kena alko ekkon ehme vidalwani ei shirku ga amalto teremwa kame wat tawajjuh ilay wa hadha aslu shirkil alim miye mistakum duniyege amuko shiru kurumuge aslak nihunna meduga lobege haddufanat fa inal mayyit qad inqata amaluhu eni amakashorum marufa miha wani ena amalu ena gulun kendife hadis gasene tinkama kum fiya ena amalu gulun kenen ena ga amalu ena atun kongulun amal ei salih dariya du ko fada ena ko famalen ena marum fogas edua salih dariya ke dua ga fratu ena sawab libe adi fada ko fa ilm du ko fa gosyam ilm dunya guriya ido ke ena fada libe marum fogas adi sodagate kuffa gossiyam hingenga honna sodagate kuffa gossiyam e sodagate bimuga huriya hinda ko ene sawabli eko mita mehri kochit ena kuffuri kantaku ene faada wa kantat ena kawwaluge mikolo faada kodde kantake no ena kuffuri kantaku ene qiyamat doga faada wanaka vidalwani fa innal mayyita qad inqata amaluhu وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا اينك عمل تبني ميدو كنديفه غولون كنديفه دنيا اينك اينا منفعس اميلن حاصل نكد اينبس ادي اين ليبنوري گيلمكم سين سلامت نكد سوالك ميها مرويما اين ليبن ون عذابكم اين سلام بينه ينمل نفس اين كنن اين سلام وانه بس گوت
adi enen ebes manfaen enen hasil koddena mage besne ehem vecchiya timaga ame nafsa manfaen hasil nokodde mihaka adi timaya dimawa musibatakun timaya salamen no meho kinen ehem meka manfaen hasil koddeni algon men gabur gonna mehe karen dannawa aruga algon menge duaayan ena ma boda hajette algon men duaa ko fene faada anekam ene kagum kame fudden nude ehem evves manfae adi gelluma milkunu wa miha enek fadlan an man istaghatha bihi aw sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah he vidalwani ene amille kamen nukure miha adi kobai ehem miheku ene karen shafaat terwen ehem miheka kame kodden ena ulene kinen he ene kame nafsa manfae hasil nukodderu adi gelluma kunduru nukodderu ehem hisam ferigin agumna war saaf ko engeni ene ka nukoddevene kan evves kame ena ya khudu ena ga nafsu manfae hoda gatun adi gellama kun duruko gatun ei ena milku egen wa kamenu wa hada min jahlihi bishafi' wal mashfu' indahu ei shafa'at tari wa miha ge jahilu kam furtama adi ena gatuga ena Allah subhanahu wa ta'ala ya hadrat shafa'at tari war ekalange amedu ves ena ge jahilu ekalange beenum wodiga nuwaka adi kabwalu gawa miha gahala amedu ves ena wani jahilu em algon menor ma haluga kawwalu gonna me hawna enen algon menge faratun kame kodden otiyam ei ene faada wana kamake enen hama evves kame fuddanu deven efo vidal wasayati tatimmat kalamihi fi bab ash-shafa'ati insha Allah taala shafa'atu ga babu ga mege itur tafsir anana kamitanga sharaha ga fah quraf efo ga molli rahimahullah genna afani kurin kividi ayat efo genna afani suratu yunus ke sate ka hawana ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من الله سبحانه وتعالى حضرت في واهم فراتك دعاء دنو مسألة کی سلام بدی گاہر نور فصیح مسنچ یا مکرن دنو یسود قرآن الله بیان کرافن لا تد ولا تدع من دون الله الله في واهم فراتك اتباع ندنواس دعاء نکراش ما لا ينفعك ولا يضرك کله منفعه بس حاصل کو ندوین ادی کله گلو بس نکو دیوین فوركو نوين فراتكم دوانو دنواش مثالك بودو بينو يا هرمن گلو مدين گلو نو دين امن كاريس بنا بودا كله گلو نو دين فائدہ حاصل قدم فائدہ حاصل قد کہ ان نفس بس بيبه فلون اسلام کو تو حادثہ گاسے بودو امن زینت تری کوفا باٹا پر کوم دو کو سندن هدار بودو نن کومس کونی گنڈک تری گونڈک الا انے کانت دوس ندگن گنس صاف کوفا රීච හොඳුලා බාට්ටාවර අනද්ද ඉරවල අනක්කාස් කොනේ කොනේ බුදු කොම්මරේ කො එල්ලාලා ෆෝන දැන් ඒ හිසාබද්‍ය ආවෙන් බොනේ මිදෙන් කොන් කොමෙන් තිමා ගමෙල්ල මූණු මතෙන් කොනේ නුෆෝරේ මිහක තිමා ගමෙල් නෆ්සු තාහිර් නුකරේ ෆරාතක දැන් කි කර ආහාරම ෆරාත අකුන් කරමු ආගමන ෆෙන් සුනාමීගේ සූර්යා භූතක අඩේදී එමිහු කුතුක එමිහු නෙගේ ඉතකිච්චක එවිස්කම් කොන්නු දෙවේනේ එම්ජ කි කරන් හේ අලකොන් කරමු කුර්ආනක අල්ලාහ් අංගවා ෆනි කදේම නම් මම්ෆායි අදි ගෙල්වමස් hoda nudewe farata ki vehi alakon kur fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin ekan ehen koffiya egmane ke en farata ka tiba alakon koffiya dua koffiya fa innaka idhan min adh-dhalimin fa hamakashon kalege faana swahuri tiba wahushi aniya veringite emane ke shiru kura mi hunteren kalege faana adi efadan kura komme ko swane dengen na fani surat yunus ke sateka habwana ya jingai الله تعالى وهي قرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو تباين الله سبحانه وتعالى مصيبات الجسم إراد كرا فينما وتجسى فينما فلا كاشف له مصيبات تبا درك الدين كشف الدين إبس فرات النوى إلا هو إكلام فيه وإن يريدك بخير فلا راد لفضله ادي كلام تبايا فضل وانترك من يوم الدبن إراد كربا فينما فلا راد لفضله فضل وانترك رد كرين فرات بس نوى اللهم ميهك مصيبات الجسن يكن هيفتن فرات نوى ادي كلام ميهك رزق دبي نيومت دبي එකම සිෆෙටෙන් මේක නුවේ එහෙම කිව්වේ එහෙම ෆරාතක දන්නවනේ ඒ කලාංගේ ගෙල්ලුමයි ෆාදා මිල්කුවකම් වා හැම කෙනි ෆරාත යුසීබු බිහි මන් යෂාඋ මින් ඉබාදි ඒ කලාංගේ ඉරාද කරේ ෆරාතක ඒ කලාංගේ ඒකම දෙවවා ඒකම විශ්නු බාකම විස් මුසීබාත විස් ෆضل අන්තරිකම විස් وهو الغفور الرحيم ඒ කලාංගේ
gineginem faahussawa oga wantaras kalang emmege nonto awagum siraduge saduwaane makka ge mushrikun bes kanduga datur kor raal bodu waga daima dembune mihar mifarudin bodu kalangere dannawanje mifarudin nuwane وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين kanduga datur kon nawan arafiyam da'u Allah mukhlisin lahu ad-din Allah ikhlas tari kama ko dua kore arma salam kurafi den arma islam wan ekahum gondara fummala ko tanakkas bas budu karti tawaf kufur wone nimet ne emihum bes eba qabul kore Allah subhanahu wa ta'ala ekang fudda de emihunge alukon kura farataka evves kam milku genuek den enon emihunge embodo hujjen ei timommen kaaba fa migotu gawati dekun kante ke henti monna migotu nguleni ene kaneso me magfure e kaaba ha wahigota goluni ma den bene mennu visnala ka vesya detere e gos gotaka vis den hama egota dam beno bayme e kaaba fa gota khilafumaki wara undago kamekkam ga mista kono fa den muallif rahimahullah genno afani suratul ankabut ke satara wanae الله تعالى وحي كرافني إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزق تبامهم الله سبحانه وتعالى في واتي عليكم كرافرات إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا تبامهم رزق دينون ملكوا جنب فرات كنونك دارين دبوان جنب دنواني مدا دبواتو دنواني لكم الله في واتي بامهم عليكم كرافرات كي එයින් එව්වස් කම මිල්කුවගෙන් වා ෆරාතක නෝනේ එයින් එව්වස් ෆරාතක මුදල මිල්කුවගෙන් නෝනේ දැන් කියන දෙහිම් ෆරාතක දෙන අරමෙ මොනවල ෆාකිදු ෂයි ඉලා යෝතේ තිබාතුක නෙන්ගෙච්ච තිබා අනක කන්නු දෙවෙන් ෆර්තු ආගොනතුක ගෙචවණ මේක දෙවෙන් එහෙම එයින් එව්වස් ෆරාතෙන් එයි තිබාම රිසුක දිනු මිල්කුවගෙන් වා ෆරාතක නෝනේ ෆබ්තගු ඉන්දල්ලාහි රිස්ක් තිබාමෙන් අල්ලාහගේ හදරතුන් රිස්කා නිදේශ أي كلام حضرتك كائناتك هريها خزاناتك من كلام حضرتك هريها خزاناتك من دم وهي قرباني واعبدوه واشكروا له ادي اله همك علكم قراش ادي اله شكر ريواش امي شيركم افرا بتوحيدك اصلكي توحيدك विष्णुमकी वर फसे विष्णु में अष्टक मां बड़ ओळुम बळुम ओन्न जे कमेन्नु मे वर साफ को मेंगो काले में गिल्ड में फायदा है बस फरात के नूने रिज़्क़ मिलको फरात न अल्लाह रिज़्क़ तो ने खलांगल को कराश की करम को में देते रे में तो अच्छे बात टंती ओला अल्लाह सीमा में एकम को अल्लाह फे अहम फरात का दुआ कर एकलांग रे होडे नु कन्नो आगो ते कन कुराक्ष सीधा दन्नवा रे अंगो हमें में तो बुदु बात टन दन्नवा इलैहि तुरजाउन तिबाम एंबो रुजवान एकलांग हजरतश हम मियाने काने नुक्ता आगोन में कोम्मेता कोम्मे कालकों कोरिस कोम्मे को तो कोनस इफरात के नूंग मिसाल का ईसा के फान आलकों कोरा फरात तंग एम्बुरदान ईसा के फान आरिया के हमें दो एगो तक नु उज़ैर आलकों कोरा में हम हिसाब ले उज़ैर हेन नु होरिहा में हो न रिज़्क़ देवनी अल्लाह होरिहा में एम्बुरदान अल्लाह हज़रत एम फरात का नूंग हिसाब एक करो है में कला आलकों कोरच دم مؤلف رحمه الله قلنا فني سورة الأحقاف فسونا آية جهوانا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين دم وحي كربني ومن أضل ممن يدعو من دون الله الله فيها اهم فراتك الدعاء كون اهم فراتك alakon kora miha kavre maghfiradum bodi waki kakoi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah emihun alakon kora faratake dua kora faratake qiyamata hame daan dem bes eba emihun ge dua yan ijaba dene faraten nune mihun ki isa ka fana dua kuriya qiyamat der se sawan dua ijaba no korba wa hum an du'aihim ghafilun eba emihun wani eba emihun ge dua ghafil fe किते में वरक मिया तकरार को ऐसा गफाना दिन नवीस तूने बुदा का दिन नवीस तूने मलाइका का दिन नवीस ए दुआए क़यामत जहन दिन मिया को दिन नवीस ए दुआए के इजाबे नाना अदि ए दुआए हमें तो के इफरात बनी गाफिल अगर मैं मारो हमें इनके बाद दुआ को इन्होंने काटे रिस नहीं है अदि अडो यों कम का वीन में
emehun ijaba stu de den Allah taala wahi qur'an de evver maanu rakka kamegwa emehun dua ijaba nukurveta emehun yamed ghafil fa watanuga den wahi qur'ani wa idha hushira an-nas mistakum mahshar kurve duoga ei komme mihugos ummid qur'an ta ena qiyamat du dua ko sajida ko ulum fara ta baddalu qur'an qiyamat du ena ki sekunde gane tasawuruga efrata ka alu etivedan nawa ulum farata baddalu kurun ena ummid kam ekam kanta hinga dane kine wa idha hushira an-nas mistakum mahshar kurve duoga kanu lahum a'daa ibamihum wani ibamihum adawat terin kamuge misalaka isa alayhis salam mista alkun kuri uzeeren alkun kuri misa hon qiyamat du wadaga vidanu kalem hada harangale tiwon dekor lobati kalem tiwon alkun kuri nu enennu kanu lahum a'daa ibamihum wani ibamihum adawat terin kamuge isa gafanu duniya fono vi tauhidak Allah alkun kuro mattak tauhid khalis kuro mattak den anna bevke kalek wana tabawe genne kiyage ekadek wana nek ilahaka me hadan edima kiha boda ippula anuwanekam ehmma e farat tabani qiyamat du emihunga adawat terin kamuge ehm adi amudun duaen ijaba nukurave tanuga adi aharmen mistakun emihunge musibatu halatu ga roy adas ko dua denne farata emihunga adawat terin kamuga adi manu rakka kam wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirin ebamihun ekula alukama ebamihun wani kafir fegmane ki e ilahun takkamuga balagin ebamihun alukam kuri faratan edu ebamihun alukam kufurwa ekama inkar qur'ane ehem wima waran nikama defa ba ekkamuga fennane edu hun ekit qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi qura fadan walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajiduhu shay'a kafir wi mihun amartoga misal ki awamen durage misal kasarabin sarab mikin awamen biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a durum miha ku fenneruga femboyagen famiha yahsabuhu adh-dhama'anu femboyagen famiha hi kure ei fene hatta idha ja'ahu den awasara ekkala hisab anneru lam yajidu shay ech fenna ka nur fenen nur fenna ehma kafir emihun amartan Allah fe ehm faratika dua dannawa ehm farat sajidaha tawaf ko gem baawar amal tak ko fanner emihun sikundega tasawwur ke emihun kufur baawar amal tan hunna qiyamah anneruga amalan hurumuge badaluga duaen ijaba kurum badaluga devumake ijab dum badaluga e faratan emihun adawat terin kamuga emihun kula alukam e farat kafarwa den konta emihun himayen hoda emvima Allah subhanahu wa ta'ala hadratan mistakun ruju kurane kalang mistakun isabalon ehem wima ne kalange hameken alukam kuran jene kalange emme ha takicin haddawa etekiti badahatta etka idisu ko devwa raskalang dengen wa fani suratu namlu ke fastolas devana amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ilahum ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala mitanga istinkaru suwal kurafani amma yujibul mudtarra idha da'ah ekalange yemihun Allah fe infrat alakon kurati dua kurati amma yujibul mudtarra idha da'ah majmi musibatu ko jeifa miha dua ya dendo munge dua ijaba kurwani Allah subhanahu wa ta'ala nuhi wa yakshifu as-su' enaga musibatu ngena salamak kurwa wa yaj'alukum khulafa al-ard bimuga khalifa enkamuga tibamih levvima devwani ekalange dem wahi kurwani ilahum ma Allah Allah ekuga ehen ilah ko vehi ekalaga mehuriya kam kurbar hadis qabul kurani Allah ekuga ehen ilah ko ani kamangi ek mane ki inkar ke swale mane ki Allah fe ehen ilah ko noe em farat noe alukum ve hago gotuga alukum ve ehen ebes farat noe den agumenna em fam hadis kiya ka nimmalani pita genno fa riwayat agumen waram daskuran jehe adawum engen jehe riwayat me war boda agu milad ko dengana do getur me tafsir quran vidal wona annahu kana fi zaman an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam munafiqun yu'dhil mu'minin an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zaman golone mu'minaku munafiqaku mu'minna undugu kura faqala ba'dhum bayme bunyakum bina nastaghithu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min hadha al-munafiq hingashe ma nabiy sallallahu alayhi wa sallam arihu ga harmen dannama istighatha kurma mi munafiqun rukkagam salama kuret demma nabiyya sallallahu alaihi wasallam arihen as dennom hadis kurve innahu la yustaghathu bi timan kalege fan faratun tivigotan istighatha nukurven
الله رسول دنيا هنونك وإنما يستغاث بالله هذه كيت الله حضرتنا استغاثة كروين مدد إهي تريك ما يدوين ميهك نباكم سلامك الدبان دينني تمنك فراتك نون الله دنواس همين ده كدني استغاثة كرون إكليك فان دنيا هنونك إكليك فان غاتك وس دنوا خدنا ويردن كاكو هذه ميهك معروم فوق دنوان أقوم يراد كربيا مي حديث كشرح أقوم من ترى جنا هذا أقوم من تريك ميا خلاف كرم دبي كنت تسأل كرب فأقرأ هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.